77 ka Riyâd As-Sâlihîn al-ghadab no yewten fi tikkugol ida intahakat si ñortama si tuusama hurumati sharia teddude sharia on waɗaji sharia on wal intisar ko ɗum woni e foolugol li dinillahi ta'ala din Allah towka kan qala Allahu ta'ala dalika ko waɗi wa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu inda rabbih wa qala ta'ala in tansurullah so walli Allah yansurkum o walla en kan kadi wa thabbita tabitinaga dama kon teppe mon ne wa an abi mas'udin uquba bun amri al-badri ko tawaɗo ko gere badri ko wiyete badri qala wi jaa rajulun gorko warno ila nabi kan nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala wi inni min la ata'akhkharu miɗo leeta an salati subuhi fi julde subaka nden min ajli fulani sabu kaari mimma yutilu bina sabu kun juutinde tooñe ɗen e bewre nden e amen o feƴƴintini fama ra'aytu nabi mi ali annabajo Allah sallallahu alaihi wasallam غضب himo moni fi maw'izatin e nder waajuga to hande ashadda ko ɓuri tiiɗude mimma غضب di ko moni no ko yawmaydin dañande fa qala ɓe maki ya ayuha nnas inna minkum ande no e moɗo munaffirina sattinoɓe goye doginoɓe jama o raɗoɓe fof itta ɓe dina ka awa fa ayyukum ko hombo e moɗon amma nnas woni ko almotto yimɓe ɓen fal yujis fa inna min warasa'i yiltoɗen seeɗane laaɗo makino e moɗon raɗotoɓe yimɓe ɓen fa ayyukum kala e moɗon amma nasa almiɗo yimɓe ɓen fal yujis yo raɓɓin ɗin fa inna min wara'ihi sabu yo andoyno e ɓawa makko alkabira mawɓe nayeɓe wasahira e payko to sokoy wade alhaaja e jomiraɓe haajuji wonɗi lawade yo ƴettu ayaje daɓɓe ma suratuji daɓɓi o janga wona yeeso jama on tigi rewtoto ko wonji ko ɗum ɗon suudu ndu hino waali ɗon ka naafe e ka jange jemma on faami ka wan aishata ƴettame nene men aicha radiallahu anha qalat ɓe maki ɓeɗima rasulullah sallah sallam nelaɗo allah on arno ɓe hewtiti min safari ni immorde e bayas o gadde sa tartu tawi gomɗi mi suddi e sahawatalli ko ɗum woni mi suddiri e rido hun an kun biqiramin fihi e so tartu mi suddiri sahawatan e ko ɗum woni sahawatalli faale an on biqiramin sabu sakum e rido hun fihi no e makkum so tartu mi suddiri sahawatalli londe an nden wi'in ɗum kan yanɗan woni ɗon biqiramin e rido hum bagi hum fino e makkum tamasilu desen hoye photo hoyno e nder bagi hum ko rido hum ko lamara hoɓa kañum nene acha yi ɗum ɓe yirino ɗo rasulullah sallallahu alaihi wasallam hata ka ho ɓe ñorti kon wata lawwana sansi wayli wajhu yeeso nelaɗo ngo waqala wi ɓe maki ya aicha ashaddu nas ko ɓuri sattude ɓen fof adaba lette indallahi ka allah yawmal qiyamati ñande dargal alladina ko ɓen yudahuna e ko ɗum woni tagoɓe piiji ɓin ɓannidira takkidira bi halqillahi tago allah ngo muttafaqun alayh asawa ka suffati wano e pileti wangal masalan tun asawa ko wiyete sawa ka suffati kono pileti miran ka ñamete on ɗon takkuno no laato bayna yadil bayt ka yeeso suudu wal qirami ko wiyete wiide rido on bi kasir qaf sitrun ko heedode raqiqun sewnde wata kaho ay afsada sura ko bonna awaligoy e firgol suratu allati ngol fiyingol woni e nder muɗum wa anha yettama maɓɓe anna quraish no wonde no quraish ahammahum ko ɓuri himmude e maɓɓe fof sha'nul mar'ati fifiyaki sonnajo e almakhzumiyati makhzumiyankejo allati on sarakat wujjunoɗo fa qalu ɓe inni man yukallimu fiha kombo yaata yewtana e nelaɗo fi o rasulullah nelaɗo sallallahu alaihi wasallam hara jungo on tajaka fa qalu ɓe fof ɓe wi e man yejitari o kala suusuɗo
alayhi e dow ɗum ɗo illa asma'u sona inɗe yiltoɗen seeɗa fa qaluɓe inni man yejitayi ko hombo suusata alayhi e dow nelaaɗo yahugol intervana ɗum ɗo hakkunde men fof ko hombo suusata ɗum illa usama sona usama bun zayd hibbu rasulillahi ɗen andi kanko ko giɗo nelaaɗo ko ɓiɗɗo giɗo nelaaɗo kadi fa kallamahu usama ari yewti nelaaɗo ɗum heyi fa qala rasul sallam nelaaɗo make atu shaffi ene a tafanayi fi hiddi min hududillahi taala e mawde hiddiji allah ɗi summa qama refti ɓe yimɓe fa khataba bi khutbi tumma kala refti ɓe make innama ahlaka andu ɓeygude ma nden min qablikum ko jeeyaɓe adetiɓe on annahum no kamɓe kawno ɓe laatake ida suriga tawi woni ida saraga si wujjino fihim hakkude maɓɓe asharifu ko ɗum woni tedduɗo tarakuhu ɓe accitaymo ɓe tertamo ɓe piyatamo kono ɓe taƴomo wa ida saraga si wujji fihim hakkude maɓɓe daifu lowɗo mara sabaɓe aqamu ɓe ñinna noon alay e dow on ɗon hiddi ndin ɓe wara on ɗon wa aymullahi mi wondiri allah law anna fatima si tawino ara nene fatima binti muhammadin e ko ɓiɗɗo muhammadu sarakat e ɓe maki law anna fatima hara ko fatima binti ɓiɗɗo muhammadu ɓiɗɗo ammille goye sarakat wonno ko wujji sakatoatu mi taccani ata jungo makko muttafan alayhi wa an anas radiallahu anhu anna nabiya wonde annabaji allah sallah sallam ra'a ɓe yi nuhamatan kartal fil qibla hellata qibla goɗɗum harti tutti fa shaqqa dalika ɗum ɗon sappi alayhi nelaɗo moƴƴa hatta ru'aya ha yi'a fi waji keeso makko sanse gongol fa qama o immi fa hakkaw kanko wonɗo toon o heefi ɗum o ŋañiri mbiyadi juuɗe makko ɗen fa qala wi in ahadakum so tawi goɗɗo e mo e ida qama so tawi woni o immike in ahadakum hande no goɗɗo e mon ida qama so o immike fi salati ka julde makko ɗo fa innahu yo anndu aray kanko ka julde ɗo yunaji rabbahu gundutoon joom makko wayno rabbahu ande no joom makko baynahu wa baynal qibla haray no heedi hakkude makko e qibla on ɗon fala yabzuganna ahadukum ta goɗɗo e moɗon tuttu bey al qibla tata qibla walakin so koni so tawi be o tutta no wona julirɗe hande ɗen hande ala ko wiyete be tutta ko be yaltara e kayas walakin so ko woni an yasari aw haray yo tuttir kanana makko aw tata gadami maka ley teppe makko summa akhada refti o jogiti tarafari da'ihi sera wanare nden fa basaka fi kanka dow tutte e nder mayre summa radda ba'dahu refti o rutti o jonniti yoga e mum ala ba'da e dow yoga fa qala wi aw yafalu ma aw yafalu ma yo gollir hakada wano ni muttafaqun alayhi wal amru fiya keɗen bil busaqi ka tutade an yasarihi gay kanana makko aw tata kadal makko ley teppe makko huwa julirde ko ɗum watte kon fima ida kana ko fistay woni nde tawata nde laatike fi gadi masjidi wona e nder julirde koye pakkar ni tumma koye trawo ni to woni ko ɗum waɗa fa amma fil masjidi amma so tawi kaka julirde fala yabsugo tuttatake nder tum few illa fi tawbi sonara ko coñci makko ɗin woni ko mani woni muɗum hay ko ɗon darsa men hande kadi jeeyi jemma on towi panden hatta ɗo yondinore ɗum ɗo musidɓe julɓe rewtoɗen ha wawen hara hino numéro téléphone ji ɗin ko 631 60 53 09 628 même numéro 656 même numéro wallahu a'la wa a'lamu.